پشتی 2 سالان که باجاروکی سرینه هاتبو پارچه کرن ji xaknîgariya Kobanê kuçeteyên Daişê ew bajar kontrol kiribûn. Lê careke din hate rêzgarkirin piştî operasyona ku hate ragihandin ji aliyê volkana Burkan el Furat da û neh rocan berdewam kir. Ev operasyon gihîşte armanca xwe bi rêzgarkirina Sirînê. حمله سرینی که ما دست پی کرد دست پی که مزاتان جمجبلی جی سپی دا دست پی کرد چهتا تیدا بون ما ریزگار کرد پشتی ورگا تا دی شرد ما بینا ما دا ما کلان شهر کرد زاتان ما دورا سرین دور پیچ کرد چهتان رویان جی خبر دان سرین کت دست حوالان همو حوال د سرین دانه امنهال قلبه غربی سرین لقلعت نجمن شرد ما بینا ما و چهتان دا بردوامه امانا جی خواه دا قلعت نجم دا دگرن برێزگارکردنا Sirînê dibe sê bajarok têne kontrol kirin ew jî Til Abyad Ên Îsa û Sirîn lê tanûha tu ala vê ragihandinê derbasî Sirînê nebûne ji ber pirbûna mayînan kuçeteyên Daişê çandibûn berî ku ji ber hêzên Burkan el Furat birevin û li gorî fermandarên hêzên YPG ku kesên sîvîl di hundirê bajar da tune ne. ما هوال کتنا اپراسیون پاکش بینی و سرین hemen geçti bin denetim havalan diye zaten naha kari پاکش بینی سرین de dest bekliyor و çatayın da şehir derim mayın dananı haval hasken ve mayınana raken o pakışken görve bani gel beken tetti da yani van nehrujana da şehadet çebun birindariş çebun ama yani haval hemen sirine geçti ki bin denetim akhu zaten çata draviyan praniya vanş teslim bun o bun Sirîn bajarekî îstratîjî ku Cerablus Minbic û Babê digihîne parêzgeha Reqa û bi rêzgarkirina wî bajarî dimîne riya pira tişrîn di destê Daeş da ji ber wê jî ew dibe armanca Burkan el Furat. Di Sirînê de gelek cebelxaneyên çeteyên Daişê hatin dîtin û li gorî Burkan el Furat ku zêdetirî heştê çete hat kuştin. Li aliyê din 18 şervanên Burkan el Furat jiyana xwe ji dest dan. د حمله سرینه ده وسو پر چاته هاتن کشتن نزی پنجی چاته و هاتن کشتنه و 28 وسا هاتن گرتنه زیان کوهاتی داینه ج چاتان را دوچ خاین و بیکسین و مرمی و ساکتن دست تیمه شروانی پگی و پجی یعنی زیانه که پر مزن مداوا و بس د نوا به حمله سرینه ده جی 4 حواله ما شهید بون و 7 حواله ما جبریندار بون Pêkhateyên bajarokê Sirînê ji Kurd û Erebin hêjmara şêneyên wî li gel gundewarê wê zêdetirî 100,000 kes e. Ev bajarok bi 40 kîlometr li başûrê Kobanê dikeve. Welat Bekir, Orient News, Kobanê.